Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mike. Iti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jak ko man kayat ti agayat pay. Kalpasan anatay gapu iti sakit. Je immo na a girlfriend ko. Ngem gapu tadyak kaya ti agmaymay sa iti biyag. Napanunot ko ti mga sawa. Ita, duan ti anak mi kini Gloria. Dito'y kumet, anaamuan ti pudno nga ugali, ni bakit ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Mike. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agawid ka, apaman amalpas ti trabaho. Unay kamatan bakit? Kato nag-traffic ita. Manaw nga oras nga aguray ka gapo iti traffic iti National Highway. Nagado apambar mo. Apay ay anapudot manin ti ulom. Diyak lang madamdamag nga da babae ma. Jak to pa'y mapanunot deta nga ibagbagam. Jay kumparim a playboy, natiliwan ni kumare nga dad chicks nga inyang kas na iti motor na. Kat di nakipadpada akadakwada, sa baliak. Saan agapo ta kumpare kat tuladak idan? Naskan a makasangpet kan dito'y balay iti 5:30. Di ka mamatagsaw iti kasta bakit? Sobramat deta na panagselos mo. Ay, kastan sa ita ti uso pare. Selo sa amises. San nga ang angaw da ito panagselos ni bakit ko, pare? Makapauma. Ay, talaga mo ta. Asino kumamot nga iti maragsakan no sobra aselo sa timisis na. Agasan man pare? Orasan nan ti panagawid ko. Ay saus, delikado kan paray. Ado nga min ti madamdamag na agagayam ko nga da babae da. Ay, saan nakakaraman dita paray. Tagpadataan na pudno iti asawa na. Talaga mat. Jakmat kahit alukwan ni misis ko. Sana kakasta. Ala, ituloy tangarudan ti agtrabaho. Tapno makaawid ta iti eksaktong oras. Awan mat siguro ti makunang bakit. Nasurot ti oras nga imbaga mapanagawid ko. Kasta agtulnog ka. Naimas da ito inlutom asidaan Saan akayat dagiti ubing? Ha? Naalsam ka noonay. Aya. Naglaing ka talagang agluto. Naalam ti kayat ko araman ti sidaan. Umawawag ni ading ko. Madama amang mangan ka? Awagan na ka? Hello? Manong Mike, busy ka ka di? Aging dadamag pa'y lang. Mga anak, apay ka di? Kasarita na kakano ni Tatang. Sige, ited mo kinitatang ti cellphone mo. Takasaritak. Hello, Tatang. Na, anya lang atan ayat ti pagtungtungan da. Tamasapol arumor dito'y balay. Anya, mapan ka ijay balayo itanga oras katrabiin? Masakit ka nung amin ni Tatang. Kaya't nakamakita. Kano nagpigsapay lang? Agawid ak matla dagos. Kato na, apay. Adapay sa bali apapanam? Ijay chicks mo, ha? Unay kalakit din ayang agsuspitsa. Malaing kan, kat agawid ka dagos. Tatang, adakon. Kumusta kayon? Sino kay tayan? Siyak ni Mike. Ti nauna nga anak yo. Apay, di dakon malagip. Kat kanayon nyo adamagan tinagan ko. Gayam. Ay, kaduam ka din ni Julie. Ha? Julie? Ni Tatang nga talaga. Uray lakay. Naglaing latang agangaw. Saan ka dayan ni Julie ti asawa? Gloria tinagan ti asawak, Tatang. Ay, Gloria. Ayan na ngayon ni Julie. Nabayagan na natin ni Julie, Tatang. Saan kami ang nagkasar?
Ay, Gloria gayam tinagan ti asawa. Awan tatang. Awan gayam. At daginatang ko apruta sa kanam. Kayat mo kadi, tapakanan ka iti saba. Ay, sige man barok. Ay nakapsot ako na mangan asisya. Nakasaritam ka din ni Tatang, Manong? Wen, kaslaubing mata ni tatang. Uy nga rod. Kanayon na nga ibaga tinagan mo. Ang ami di nakita nak, dinamag na no asinuak. Ay, kastanan. Nakapsot nga minan. Saan na ka di pa'y adi nakamat kan ka tinagan ni Julie? Isote am muna abakit ko. Saan na amalipatan ni Julie? Kasano? Iso idi ti kanayon mo nga yawi dito'y balay. Mayat ti vibes da ka ni Tatang idi. Ay, awan nga rod. Naragsak ka siguro ita no saan anatay? Apay, sana ka di anaragsak ita? Oray saan mo nga ibaga, madlaw ko asaan ka anaragsak iti asakwam. Selosa nga ni Manang Gloria. Awan nga rod, kas ita. Inurasan nakmanen a bumisita kini tatang. Ay kat agawit ka nga roden ah. Wen, agawid akon. Kat umawag kalat ta, no kasapulan dak dito'y balay. Sakbay nga agawid ka. Itit ko pa'y kan ka daytoy. Nabayag abinirbiro ko dahi ta asing-sing ha. Nabayag nga indolin mo dayto engagement ring mo idi ka ni Julie. Naglinisak dito yung balay, kat nakita. Sayang mo't, iso nga itad kulangan kan ka. Mike, agmerienda ka mata. Agsakit ka, no day tala trabaho ti aramidam. Lipas sa klang dahi ito aramidak, maray. Umay ka ijay kusina ijay likod. Tada pagbibingayan tayo amakan ijay. Wen, umayak maray. O sige, orayin da ka, pare. May sa arason, no apay nga inayaban ka ditoy, pare Mike, kat adda kayat ko adamagan kan ka. Seryoson sakat dayta. Makapanervyos kayo, mat. Ngamin, no agteksak kan ka iti rabii, taadda kayat ko adamagan kan ka, saan ka apulos nga agreply? Uray awagan ka, naka-off ti cellphone mo. Oh, pare Mike, sungbatam dayta. Pasensya kan, mare. Talaga naka-off ti cellphone ko, no adakit di balay. Aga pa kami ngamin kini misis, no adda makita na akatext ko. Ay, puunay matang pare. Ay kat, nasayaat tamo ka kastagayan ti ugali ni bakit mo. Amok itan ti aramida. Ay, maray, teksaman kid din pare Mike. Ibagam adarling na ka. Ay, jackmot aramidan ti kasta Pero may talaga ti selos ni misis ko. Iso anasay-saya at langan ngay off ko ti cellphone ko, tapnawan riri. Nala, nasayaat, tanaamuan mi dayta, pari Mike. Saan da kan asingaan ateksan no adda ka ijabalayo? Nay, apay ngay bakit? Awan mo't naluto ang makan. Agluto ka no mabisin ka. Agong ungit ka manan. Babaero ka talaga niya. Anya babaero ngay bagbagam. Ulbud ka. Anya dayta, ha? Tising-sing mi kini Julie iti. Nalipatam nga inlamang. Nakitak ijay cabinet mo. Ha? Malas mo laang tanasarakak. Bakit? Amo ka na bayag na ko naluklukwan. Mariknak matkat day tamay. Nakaturog ni Tatang, Manong. Apay ngayon may ka. Anda problema. Nadagsan sa ti problemam ita Gaputa saan ka nakaisam? Idi, no ibagam nga da problemam, relax ka lata. Jay sing-sing mi idi kini Julie ngay nyawid ko. Nakita ni manang mo. Kat isuitan ti pag-apaan mi. Anya, apay ngamin adi mo indulin. Nalipatak nga rod. Ipalawag mo kan kwa na, apim mo sayo ni Julie. Napudot pa lang ti ulo na. Ay, jakla ko mainted kan ka idin. Kastagayam ti pagbanagan na. Sana bale. Amok, marisot min tumat lang da ito eh.
Kayat mo kadi, amapan ko kasarita ni Manang Gloria? Kat ipalawag ko kankwana ti amin? Adda ka di oras mo. Aramidak day ta. Tapno saan nga agbayag ti panagapayo. Kaslawan ganas nga gawid iti balayan niya. Dariri yung agasawa, pare. Nay, apay, nagapa kayo manay ni? Juan pare, gapulang iti singsing. Anya? Akin singsing ngamin aya. Jay ex ko anabayagan na natay. Ha? Natay mo't gaya mo. Pagsilosan na pailaang. Jak kumakayat nga agbayag ti saan mi apagkingking na awatan. Ay, wama. Kasta talaga ti agasawa. Hello, bakit? Hello, Lakay. Anya nga oras nga gawid ka? Kalpasan ti trabaho ka. Kaya't nakadi nga gawid itan? Adda nga min dito'y balay ni ading mo. Aglutluto kami adwa iti pangrabyan tayo. Aglalangan tayo amangan kadagiti ubing. Kasta ka di. Ala, agawid na kadagos. Madama nga isagsagana ni Manang Gloria ti kanin tayo iti kusina. Nakitak nga rod. Mayat mo ti panagis-istoryayo. Imbagak akon ko na. Asaan arumbang apagsilosan na day asingsing. Tanabayagan apimusay ni Julie. Anya nga iti kunana. Buwan ko na naman. Nagyaman na iti tulong mo Saan na kan akagura? Tainawagan na kan. Nakaisam nga rod, idi simbang petak. Awanin parikot mo. Saan kan ama stress? Umyanak ko maditi balayo. Ngam or-orayin nak titatag iti balay. Iso nga agawid akon. Agyaman naktaimay ka. Kan tinulungan na ka nagluto. Naglaing kagayam ngagluto. Adamat basit amok ngagluto Manang. At tigayam di insupot ko asidaan ni tatang. Thank you, Manang. Mike, agawid ka nun ni ading mo. Wen, nagsarita kami ni Tay. Ading, ibagam kay ni Tatang. Umay konto pasyaran. Sumurot akto. Nasaya ato kasta. O sige nga, Rod. Mapanakon. Manong. Manang. Kung naglagit din, wag na nayon nakaguraan, bakit? Ay na, saan ta napagsaritaan dayt ka? Tanalpasan lakay. Kaya't mo asawan. Saanin ang nasakit tinakam mo kanya? Saan nga agluto itinaimas asidaan no nasakit pa ila ang tinakam ko ken ka. Maragsakan ak iti daytang imbagam, bakit? Agbuya taman kit di iti pelikula lakay. Agdate taman met ita dito'y salas. Nasaya ita, bakit? Naragsak ka ita. Saan ka nga agung ungay? Anda kami, Tatang. Munag kayo, Manong. Manang. Kumusta kayong tatang? July. Sika ka din ni July. Julie? Tatang. Iso ni Gloria. Saan ani Julie? Ay, kunak man no ni Julie ti asawam. Saan, Tatang? Nabayagan anatay ni Julie. Ay, ni Julie ti amok nga asawam. Apay nga sa bali matay. Rumarak pa ilang. Di naksaam-am mo ni tatang mo. Manong Mike. Nasair samot ang tirik na ni Manang Gloria. Bayam. Tatang. Adaginatang ko abadom. Kaya't mo tayo pakitakan ka? Ay, ayan ay ni Julie. Tatang, awanin ni Julie. Ay, kasta ni Tatang. Tila malaglagip na nagnagan. Kababain pa ikit din ka ni Manang Gloria. Rimwar pa yan. Julie gayam Saan gayam asyak ti bagbagam anaasawam? Julie gayam ti misis mo. Day talaan ka di ti pagsakitan tinakam mo. Amumat nga da sakit ni Tatang. Apay ka di asaan ka makauawat. Gaputaging gaita. Dayjay payla a Julie ti adda di ta panunot mo. Gloria, manun atawan ti napalabas. Wan, manon atawan. Ngam aging gaita. Iso payla ti linaon tapusom. Makapawan ganas ti kastoy. Amok nga iduldulin mo payla ang dadya sing-sing. Kat anya ko maita. Dakas ka di, ha? Ha?
Sumardang lang ang dayto a panagrilita. Numapukawan a mamimpinsan dayto a singsing. Diyak kayat nga agtalinaod ije balay dayto a singsing. No di mo kayat aguraan ka. Surutam timbagakan ka, Mike. Jack kumakayat amapukaw ti singsing Mr. Lonely. Taday tala ang tinabatbati a pakalaglagi pa kini Julie nga ex ko. Tuy pagayam mo, Mike. Pagayam Mike, uray kasanom nga inayat di imo na akaayan-ayat mo, taaddan asawam ita. Saan mo amabalin a pagtalina eden dita pusom, di pimusayan akaayan-ayat mo. Maawatam mat kumatirik na ti asawam. Nang asawa ka pa'y nga rod, no di mo mat maiwak si itirik nam tinagawanen akaayan-ayat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mike iti San Fernando City, La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.